Sesotho ho tswa Studio 10 Auckland Park Johannesburg re utlhisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho fela pele re kgona tsona re tla lekola tse itlhomeng pele. I have not shared any information with any other person outside the city of Tshwane. Umashi Dlamini ya kginnweng mosebetsing sepoleseng sa masepala wa Tshwane o ya itatola menyenyetseng ya bobodu ba dithendara. Some of the key themes we're going to be focusing on over the course of this weekend, where our delegates will have an opportunity, as they do once every 3 years, to debate and deliberate on policy, are things around jobs, around crime, around corruption, and around basic services. Hloya mano ya DA eleng Matthew Cuthbert o re baromuwa ba tla tsepamisa maikutlo mathateng a tobaneng le baahi sebokeng sa ho kgetha boetapele mafelong a beke. This station, together with Medupi in Limpopo, is the backbone of South Africa's electricity supply. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re katleho ya ho se be le ho kgawa phepelo ya motlakase e ka amahangwa le tshebetso e ntlafetseng ya Eskom. Mohi dumela re botse re le amohelo kwano kana leng ya mantla ya SABC 2 le SABC le hae ke Thato Hlanyane mme ka jeno tla hasa le Agustin Letlalo. Motlatsahlo ya sepolesa masebaleng wa Tshwane Umashi Dlamini ya kginnwe nakwana mosebetsing o latotse bosehla menyenyetsi yohle e mo amahanyang le bolotsana ba ho hena kabo ya dithendara masebaleng. Dlamini o nkga lefotha kabong ya thendara ya company ya Gubis 85 Solutions linka Phesheya e leng ya moena wa Sajene Faninkosi. O ne a tshwarane le boima ba ho itshola menyenyetsing ena ya bollotsana bo qositse masepala wa Tshwane dimilione tsa diranta mo khamphane ya balebedi ya Gubis 85 Solutions le anga Phesheya di ileng tsa fumana dithendara. I have not assisted directly or indirectly any bidder in respect of tender TMPD, whether I have influenced, facilitated the payment of any service provider, in particular Gubis 85 Solution Ltd. I have not influenced the payment of any company, including Gubis 85. Le ha Dlamini a dumela hore o tseba Sajene Nkosi o bolela ha ile a hana ho mo thusa tendering ena e ileng ya fumanwa ke moena wa Nkosi. I refuse to assist Sergeant Nkosi, and instead I advise that helping him with the request will amount to a conflict of interest. Antse a itatola jwalo o ile a hlongwa dipotso malebana le dipuisano tsa hae le Nkosi mo ho bonalang a ile a fa Nkosi ditokomane tsa dithendara. Dlamini o re ditokomane tseo ho ne ho sena sephiri ka tsona e le ntlha eo a ntseng a tla botsiswa hantle ka yona nakong e tlang. I have not shared any information with any other person outside the city of Tshwane except instances illustrated in paragraph 50 of those requests from Sergeant Nkosi. So the simple answer would be that you have shared the information, albeit you say that it was, for now, say it was public information, but you have shared. Yes. Ho mamelwa ha bopaki ho tla tswela pele ka la bobedi bekeng e tlang. Letona lefapheng la dipapadi bonono le botjhaba le Gaten McKenzie o kopile mokgatlo wa SACP le ANC hore ba boele ba fumane kutlwano. McKenzie o ne a bua moketeng wa ho hopola dilemo tse 33 tsa ho hlokala Chris Hani ba le kwa Gafontein Mpumalanga. Dikgohlano dipakeng tsa mokga wa ANC le SACP di ile tsa totobala pepeneneng nakong ya mokete wa naha wa ho hopola ho hlokahala ha Chris Hani. We are not here for a leader fair. We are here for a leader that we know if he didn't die, he would have been president of this country without a doubt. Ho bewa ha dikgare ha wa ka wa tswela pele ka moo ho neng ho rerilwe ka laboraro ka mora hore lelapa le nga le mosebetsi ona. It's a moment of reflection, of accountability, and commitment to doing better, especially how we consult and work with the families of our heroes. Ati ka lehlakureng le leng mongodi e moholo wa bobedi wa ANC Maropene ga Mokgopa o hatelletse hore ho be le hlompho e kopanetsweng ka hara selekane. If SACP take a decision, we must respect it. If ANC takes a decision, we expect everyone to also respect that decision. Mphatheli Hani e leng wa lelapa o ile a fana ka maikutlo mabapi le qeto ya SACP ya ho iketela dikgetho tsa bommasepala.
And it is our firm belief, that is why TMPD said that is not going to join a queue to government, that desperate queue to government. This sins, the sin of ascendancy. All of us want to go to government. Obviously, if that bullet missed, TMPD would be working with all inhlaga the society to make sure that today we've got a very strong government. Mokete ona o ile wa fela ka noto e hodimo ba neng ba le teng ba kopana ka ho bina. Ha re atela pele mongodi moholo wa ANC Fikile Mbalula o hlakisitse boemo ba mokga mabapi le ho ba le botho ba mekga e mmedi. Mbalula o boletse hore mokga ona ho tloha kgale o dumeletse ditho tse nang le botho ba mekga e mmedi e leng ba ANC le mokga o mong wa mahatammoho, empa o tsitlelela hore sena e ntse le tlasa molao wa motheo wa ANC. Mbalula o tobokeditse hore molao wa motheo wa ANC o hlakile hore ditho tse qothisanang le hlokwa dikgethong tse kgahlano le mokga di lahlehelwa ke botho ba tsona ba ANC. A nto totobatsa melawana ya ka hare ya mokga mabapi le boitshwaro le boitlamo. O boetsa dumela hore ANC ha ya atleha ho susumetsa SACP hore e seke ya nka karolo dikgethong. You are a Communist Party member. You are also a member of the ANC. You have enjoyed dual membership. And the constitution of the ANC also guarantees that you can practice dualism as long as it is within this. But the constitution of the ANC goes further and says that all those who stand for an election opposed to the ANC will not enjoy the membership of the African National Congress. Ho sale jwalo baetapele ba bang ba lebatowa ba ANC ba ka qhelela ka thoko maemong a bomeyara ba ANC ha mokga o kena mehatong ya ho kgetha bomeyara. These measures are designed to ensure that candidates are not only politically grounded but possess the technical capability, administrative competence, ethical integrity, and leadership capacity required to manage complex municipalities and deliver meaningful change. Mbalula o re ba tla mema baahi ho fana ka mabitso a baemedi bao ba ba batlang. Hloya mano e mokga wa Democratic Alliance le Matthew Cuthbert o re seboka sa boferegale sa bekeng ena se fa barumuwa monyetla wa buisana ka mano a mokga. Dintlha tse lebeletsweng ho hlahella ka sehlohong sebokeng sena di akga ka hare ditlolo tsa molao, tlhokeho ya mesebetsi, bobodu, NHI le leano la batho ba batsho moruong kapa BEE ka bokgutshwanyane. Ke barumuwa ba fetang 2,000 ba lebeletsweng ho ba teng sebokeng sena sa ho kgetha boetapele ba mokga. Some of the key themes we're going to be focusing on over the course of this weekend, where our delegates will have an opportunity, as they do once every 3 years, to debate and deliberate on policy, are things around jobs, around crime, around corruption, and around basic services. These are the key 4 pillars that we're going to focus on as we move closely towards the local government election, which is likely to take place in November this year. And ultimately, what we want to do through this Congress is to get our offer out to South Africans and show them that we have a credible plan to get South Africa working again. We've had some critical wins, and I don't think that it's been a case that the DA has been on the receiving end. I think if we look specifically around the economy and what our Deputy Minister of Finance has been able to achieve, through our consultations with the Treasury and through public pressure, we've been able to introduce inflation targeting. We've been able to introduce fiscal rule reforms to make sure that we don't spend beyond our means. We've been able to make sure that we implement spending reviews so that money that is currently wasted in the state can be rediverted towards frontline service delivery and infrastructure development. Beso re betserela a mokgatlo wa bobedi go thakgola ka tsa matjhaba mo teng re bonang ha Pakistan e ntlafatsa tshireletso bakeng sa ditherisano tsa maemo a hodimo tsa khotso bakeng tsa Amerika le Iran, empa ditlhaselo tsa Lebanon di ntse di tswela pele. Tebello ke matla ya phediso ya ntwa ya botjhabela bo hare ha Washington le Tehran di itukisetsa ditherisano tsa bohlokwa. Le ha o le jwalo maikutlo a ntse a tsepamisitswe naheng ya Lebanon. Lebanese authorities are reporting to us that more than 200 people were killed and more than 1,000 injured. This is, of course, overwhelmed hospitals in the biggest wave of Israeli airstrikes on Lebanon since the beginning of this current escalation. Many others are feared to be trapped
under rubble as rescuers attempt to reach them. Hona le tshepo e hlokolosi ya hore ditherisano di ka lelekela ho kgaotsa ha ditlhaselo tsena. I think some bridge the existing mistrust which is there is a history to that. I think a lot of effort would be required, not just by the Pakistani or intermediaries who are involved or the interlocutors who are involved, but the entire globe. Dinaha tsa Europa di na le maikutlo a hore ho bulwa hape ha motjhoporo wa Hormuz ho ke ke a fedisa ditlhaselo tsena. And it's why we are supporting and promoting their practical proposals to start moving the ships that are stranded in the Strait and the 20,000 stranded seafarers. It's a humanitarian as well as an economic first step. And then we need the full and unconditional reopening of the Strait as a central part, not just of the current ceasefire, but the long-term future for the nation, for the region. Ho sa le jwalo barumuwa ba Amerika le Tikhan ba lebeletse ho kenela ditherisano tsena tse tla ba Islamabad ho rarolla ntwa ena e tswelang pele ya botjhabela bo hare. Ho sa le jwalo ho ntse ho ena le dipelaelo mabapi le hore na dinaha tsena di tla fumana mabaka a tshwanang a ho fedisa ntwa ena. Malapa a lokaleng village kantleng yana ho Mahikeng a tjametswe ke ho lelekwa ha ba ahile mobung o tsekwang. Mmuso wa province tlasa North West Housing Corporation o bolela ha malapa a abetswe mobu ona ke lefapha la mesebetsi ya setjhaba empa la jwalo ba etapele ba boreneng ba bo barolong ba bo ratshidi ba re karolo e nngwe ya mobu ona ke wa bona. Projeke ya dibilone di le 5 tsa diranta ya lefelo bonno la baithuti e o itsisitsweng ka 2024 e ne a emisiwa ka ntlha dithulano ka ga lefatshe magareng ga bao ba reng ke beng ba lefatshe le North West Housing Corporation. Le fa go le jalo, taelo ya kgotlatshekelo ya ngogola e neela North West Housing Corporation tetla ya go ntsha baagi mo lefelong leo e leng phitlhelelo mo projekeng eno e ntseng e emisitswe. Fela bao ba amegang ke baagi bao ba reng ba rekile lefatshe go tswa mo bogosing. Batho ba ba re tsentse stress mosadi mogolo ke o lano o setsa palwa le go tsamaya o boa go di hospital. High blood ya gagwe ha e ko tlase, sukiri ya gagwe ha e ko tlase ka gonne o batla go tselwa so sa bo hell se na setse ka so. Le fa NWHC e eme ka gore ba abetswe lefatshe ke lefapha la ditiro tsa setšhaba mo porofenseng go dira projeke eno, bao ba reng ke beng ba lefatshe ba gatelela gore ke la bona. This land belongs to our community. Even if you take a stand to go to appeal court in Bloemfontein, we will do so. Ba kgotla ya barolong bo ratshidi ba re lefatshe le mo mmung wa bona. It is the ancestral land that has been for Barolong for time immemorial. We thought maybe by this time, after 30 years of self-rule, they could give us back what was wrongfully taken to us. North West Housing Corporation e kanne go samagana le go ipaya e se ka fa molaong. The North West Housing Corporation will implement the court order in its entirety. The corporation further wishes to discourage any illegal occupation of land as the consequences thereof are severe and unsustainable. Thabang Murutlwa, SABC News, Mahikeng. Basebetsi ba mehleng le ba hajwale ba sekolo sa Rosenhof se Freestata e leng sa bana ba na le ditlhoko tse kgethehileng bana ba halefile mo ba hlalosang ha ba batla hore mosuwe hloho a lelekwe hanghang ba mo qosa ka hore o hira ka leeme mo teng a hirang ba lelapa la hae le ho hlorisa basebetsi ba bang. Basebeletsi ba sekolo ba boletseng ha ba kgathetse ke ho se tshware ka tsela e nepahetseng ba ile ba ipiletsa ka maikemisetso a ho lwanela ditokelo tsa bona. Ba tlaleha ha mosuwe hloho a le leeme ha ba bang ba re ba sebeditse dilemo di 18 empa maemo ha a fetohe. Titjhere ya mehleng sekolong sena e re ile a itukolla mosebetsing selemong se fetileng ka lebaka la mosuwe hloho ya neng a mosebedisa ha bohloko. Batho ba treatwe ka utshwana, batho ba tellwa, batho ba hlomphiwi. Principal o rana sekolo ka re ke tsebe nka se ke bitsang because o etsa ntho a ratang kana kwa e batlang o kgona o tlosa motho today abe o mong hosane. Most of batho ba hirile mona ke di relatives sa hae. Basebeletsi bana ba re ba tlo tswela pele ka mohanto wa bona e bang ditletlebo tsa bona di sa ananelwe. Rona re le basebetsi ba Rosenhof ntho e re nahanang ho etsa if re fumane response within 7 working days ke hore re
tswele pele ka picketing, but not at school this time. We're going straight to the department. Lefapha la Thuto profenseng le re le tlo etsa dipatlisiso. La o ka sheba ntho ba ilelang haholo gore principal a tloe sekolong ka patibela. Mona South Africa re na le molaotheo, re na le Labour Relations Act, and principal ke mosebetsi wa lefapha. Ha ona hore o le lefapha if o tloa fela ditletlebo ga motho mongwe so tibela motho fela. Tlamele motho yo re mo subject to the process, because le yena o na le ditokelo tsa o la ikarabele. Kamohelo Tsotetsi, SABC News, Bloemfontein. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tiisitse karolo ya Eskom jwalo ka mohlahisi wa mantlha wa naha wa motlakase le ya Afrika Borwa e kopanya motlakase o ka ntjhafatswang ho tswa bahlahising ba ikemetseng. Ketelong ya hae station sa motlakase sa kusile provinseng ya Mpumalanga ka jeno, mopresidente o tholeditse Eskom ka tshebetso ya yona e ntlafetseng. O hlalositse khampani ena e le kanetso ya mantlha ya motlakase. Naha itemoetse matsatsi a feta 300 ntle le ho kgawa phepelo ya motlakase. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re katleho ena e ka amahangwa le station sa motlakase sa kusile e leng sa bobedi se seholo ka ho fetisisa sa motlakase kontinenteng se eketsang dimegawatt tse 4800 Afrika Borwa. This station, together with Medupi in Limpopo, is the backbone of South Africa's electricity supply. Maybe you may not be aware that it is your country, it is your Eskom that is pumping more electricity on the entire African continent at the highest level than any other country. Now you are at the top. O re diphetho tsena di a kgothatsa morerong wa utsitsisa moruo le ho hohela batsetedi. Ho sa le jwalo sehlopha sa mosebetsi wa boemo bo phameng se sentse se rala tsela ya ho phethatsa ntlafatso le tshebetso ya bahlahisi ba ikemetseng. The President has the last word, has determined what needs to happen, has assigned a 3-member ministerial committee, myself, Minister of Finance, Minister in the Presidency, supported by the technical team to come and present to him how that path looks like. So let's allow the technical team to happen, to do its work, and then we'll go to the President, and then the President will then determine the pace of that movement. But the President has determined what the end state is. Mekgatlo ya kgwebo e re lekala le laolang dithapo tsa motlakase o phahameng o tlameha ho ikemela ka botlalo ho ntlafatsa toka e feletseng bakeng sa bahlahisi ba batjha ba motlakase. Jwale ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JC ne kwala horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ene e hweba ka $95 barrel. Mafelong ana beke ho qala dipapadi tsa seka makgaolakgang a tlhodisano e bomampudi ba ligi ya CAF. Mamelodi Sundowns e etetse Tunisia mo teng e tla bapala le sehlopha sa Esperance ka Sontaha. Mamelodi Sundowns e se le naheng ya Tunisia ho itukisetsa papadi ya loto la pele ya disemifinale tsa CAF Champions League. Sehlopha sa Esperance se hapile tournament ena ka makgetlo a mane ka 1994, 2011, 2018 le 2019. Esperance ntse bapala ka bokgabane hore e fihle mokgahlelong ona. Sundowns hapile tournament ena ka 2016 mme mokotlisi Miguel Cardoso o kile a kotlisa sehlopha sa Esperance. Dihlopha ka bobedi di kopane makgetlo a 10. Esperance e hapile dipapadi tse 4 ha Sundowns e hapile tse 2. Papadi ya Sontaha e tla qala ka hora ya borobong bosiu. Kaoleleng Orlando Pirates e bonahala ena le monyetla o nyolohela boemong ba pele lokong e bang e ka hlola Richards Bay papading ya league e tla tswela pele Phirimaneng ena stadiumong sa Mhlathuze Sports Complex se Durban. Papadi e mokgahlelong wa bobedi ha jwale mme dintlha ke Richards Bay ena le tse 2 mme Orlando Pirates ena le ntlha ile nngwe ha re bona dintlha kgolo. On the left hand side. Speaking of Germany scored in this tie last season in the Nedbank Cup for Richards Bay. As Tembu delivers it in,
He's gone deep, Siema, not quite certain of who was lurking around him, but gets the header in, and then there's the goal! Brilliant! Oh, wow! What a hit from Tulani Kumete! Well, Orlando Pirates were the last team in the league to concede from outside the box when Vincent Pule struck for Silele 3 games ago, and now requirements from Richards Bay defensive, because the Pirates is not going to stop until they get that equalizer. So they will come, but it's important then when Richards Bay, whenever they win the ball, they need to find an outlet to be able to play out instead of just clearing. Butter! Well, he hits them better than practically anyone in the lands. This time Otieno just about equal to it. Mohi o ka ikopanya le rona ho social media ka re a fumaneha ho Facebook ka SABC Ditaba, ho X ke @SABC_Ditaba, le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ya rona ka @SABC Ditaba. Dibla hakalo tsa ka jeno, mme o ka kopana le rona hape nakong e tlang. O ka iphumanela jwalo ditaba tsa Setswana hosane hona kwano SABC2 le SABC High. Le fungtang wa latela ka ditaba tsa bolipi. Salang hantle. Tato khatsere ke a le baba bui maduma tsa pele partnership le bosimba jeno o tla ke le tla hlolo le pula tse matla shebile ka re apendone le hona ka frelane empa re shebile hona ka kapa boshabela o tla fihla hona ka Bloemfontein le bo masekola reng se se hona ka Roget Bay wa fihla hona ka Mbobele tle be fihla pula tse hlakileng ho sane pula tse matla di tla itjala o tla fihla hona ka apendone di fihla ka Satellite DR le boholo ba hona ka kapa boshabela re shebile ka Bloemfontein o tla jwale hona ka Mambela ha o pula tse bele tse mba ba blipi ba tse tlhokomisa hore ha le bosimba jeno teng o tlhokomela hore pula tse matla tla tle be hona ka apendone o tla fihla hona ka Springbok di itjala o tla fihla hona ka boholo ba Thekong le hona ka boholo ba Freestata ho sane pula tse matla tse nang ka mahadima a kotsi tla lebela hona ka apendone o thosa jalo tla fihla hona ka Satellite le hona ka o kapa bopere ma re kgateng teng mahlo ke diala ha sa moto bo ba gauteng o hlokomele hore o tla hlo o itshetse fela ho itekanetseng pretotsana molodi di fihla fela ho mashome a mabedi a metse e America o fela re shebile hona ka hare ho Limpopo Simba jeno le hona o sane o se o hlokomele hore tla hlo o futumale tsane le sentse ke salo hona ka mokopane re gate di fihla fela ho mashome a mararo o pakang hore ho tla hlo o tshetse hona ha isale ha re shebile hona ka Mpumalanga se shebile ka mashishing ho tla jalo hona ka re khalena ka mafatsane fela itjedile ho tla hlo o tshetse fela ha itekanetseng ha re shebile ka Standard Tunnel hona ka Sekunda re gate di tla fihla fela ho mashome a mabedi a metse e robedi ka fela o pakang tla hlo tshetse ha itekanetseng Fryhead Ulundi ho tla jalo ka hona ka ho tla fihla ka Pietermaritzburg o tla hlo o tshetse hona tsang kona bodibeng Lady Smith le teng o tshetse le Port of Sene re gate di fihla ho mashome a mararo ka fela ha wa fihla hona ka hare ho kapa botjhabela ha re shebile ka Komane o tla lo maltswai o tla tshetse fela itekanetseng teng ka mafatsane fela a itjeding a duma re shebile ka Makhanda hona ka Ngondele hona ka Umthanda re gate di fihla fela ho mashome a mararo ka fela ho pakang tla hlo tshetse hona ha isale ha re shebile ho sane teng ka hare ho kapa bopirima Lengsburg o tla jalo ka Booster West kapa ka fela la dipula o tlhokomele hore o tla hlo ho ipholle re gate di fela ka udungwana ho mashome a mabedi a motse e mehlana ka fela ha re shebile hona ka hare ho kapa Luboa ha sentse shebile hona ka Apindone tla fihla hona ka Kurumane le teng ka mafatsane fela a itjedileng o tlhokomele re gate tla fihla fela ho mashome a mararo a motse e America o fela re shebile hona province e latelang re province ya Freestata le teng o tla hlo tshetse fela itekanetseng Bloemfontein sentse ke sa lona ka Kroonstad ka mafatsane ka Peperang re ho tlhokomele hore fela o tla hlo tshetse ha itekanetseng ya fihla hona ka hare ho Northwest semaka jeno le hona o sano se o tlhokomele hore o tla hlo tshetse fela ha itekanetseng o dosdale sentse ke sa lona bona Rastad re gate di fihla fela ho mashome a mabedi a motse mseditseng ka fela re shebile ka Mafikeng o sa tsana ka le teng o tla hlo tshetse fela itekanetseng re gate di fihla ho mashome a mabedi a metse e robedi ka fela ho pakang re tla iphutumale ba bui tsa pele pita kalo ha pe etse khotso